لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانه 608 لوانه كاين تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان ومبس رزامن دي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بەڵخۆشە ویستان لە ئاتەکەی پێشووتر وەکلوانەی پێشووتر لە خزمەتی دابوون خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا فەرمانی بە پێغەمبەر کرد صلی الله عليه وسلم و لە دوای پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم هەموو شوێن کەوتوانی کاتێکەوە وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم کاتێک کە دیتت کەسانێکی بێباوەڕ دانیشتینە خەوض دەکەن لە ئاتەکانی خواواتە طعنە و ئیستەهزا بە ئاتەکانی خوا دەکەن پێویستە لەگەڵیان دانەنیشی و لا لەو مەجلیسە بکەیەوە لێدا دەفن وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء کەواتە ئەوانەی کەوا تەقوا دەکەن ئەوانەی کەوا ئیماندار و متەقین ئەوانە هیچیان لە حسابەکە لەسەر ئەوان حساب ناکرێ لە تاوانەکە ولكن ذكرى لعلهم يتقون بەڵکو بەبیرهێنانێ و تاوەکو خۆ بپارێزن. لێرەدا ئەو ئاتەکە بە کورتی بۆ شەوی باسمان کرد دیارە علەما تەفسیلی پێدەن وما على الذين يتقون من حسابهم شيء أي وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيء عما يحاسبون عليه من خوضهم كواتا أو متقياني كوا لقليان دادنشان كاتك وأوان يخوضون في آياتنا هز لسر أوان نية أو تاوانيك أوان ديكن ولكن ذكرى بەڵام ئەوەی لەسەر ئیمانداران و لەسەر متەقیانە چییە؟ ولكن أمروا بالإعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين كواتا بەڵکو فەرمانیان پێکرایە لا لەو مەجلیسە بکەنەوە هەڵستن لەو مەجلیسەی تاوەکو مووقفی ئەوان ببیتە بە بیرهێنانەوە لە بۆ مسلمانانی ضعفاء المسلمين ئەوانەی کەوا هێشتا دانەمەزراونە لە ناو ئیسلام و بەتەواتی بەڵگە و حجە و یەقینیان نییە لئلا يقع شيء من مطاعن المستهزئين في قلوبهم کەواتە ئەوانەی کەوا دامەزراون متەقین ئەگەر لەو مەجلیسانە ئامادەش بن هیچ لەسەرەوان نییە لە گوناه و تاوانەکەن لەبەرەوەوان دامەزراون لە ناو دین ئیستهزای کەسانێکی مستهزئ بە دین هیچ تەئسیر لەوان ناکە بەڵام کە فەرمانیان پێکرا لەوێ هەڵستن لە بەرچێ ولكن ذكرى وەکو بەبیرهێنانەوەیەک لە بۆ ئیمان لاوازەکان و ئەوانەی کە هێشتا دانەمەزراینە لە ناو مسلمانان ئەگەر ئەوان متەقیەکان ببین لەو مەجلیسەیە هەڵدەستن طبعا ئەوانیش دەبیتە دەرس لەبان کە نابی لەو مەجلیسان دابنیشن چونکە دانیشتنی ئەوان بە تەئکید زەرەری لە بۆیان دەبی مسلمانی متەقی و دامەزراو هیچ شتێک تەئسیری لێ ناکە لە طعنە و ئیستەهزا و ئاعتیرازی کەسانێکی مستەهزئ بەڵام کە ئەوانیش نابی لەگەڵیان دابنیشن تاوەکو ضعفاء المسلمين ئەوانی کە ئێستا لە ئیسلامەتی دانەمەزراینە ئەوانیش چاو لەو متەقیانە بکەن بڵێن لە بۆوان جایزنە لە بۆ ئێمەش جایزنە نابی لەو مەجلیسان دابنیشن چونکە ئەگەر ئەو ضعفاء المسلمين لەگەڵیان دابنیشن لەوانەیە تەئسیریان لێ بکەن. لعلهم يتقون أن يبلغ مبلغ التوقي من شبهاتهم بالجلوس مع علمائه بدلهم کەواتە کاتێکەوە متەقیەکان لەو مەجلیسانە نابی هەڵبستن یعنی نابی دابنیشن خۆ هیچ تەئسیر لەوان ناکاتن هیچ گوناهیشان ناگاتێ لەبەرەوەی ئەوان ڕازینین بەو قەزیەی بەڵام هەستانی ئەوان و لاکردنەوەی ئەوان لەو مەجلیسەی تاوەکو ضعفاء المسلمین بپارێزرێت چونکە ئەگەر بێت و متەقیەکان لەگەڵیان دابنیشن ضعفاء المسلمینش لەگەڵیان دابنیشن لەو حاڵەتەی شبهاتی ئەوان تەئسیر لە ضعفاء المسلمین دەکات لە ئیمان لاوازەکان دەکات ئیتر هەستانی ئەو متەقیان دەبێتە مای ئەوەی کەوا
ضعفاء المسلمين وإيمان لاوازەکانیش پارێزراو بن لە شوبهاتیان. ئیتر زۆرێک لە زانایان بۆ شێوەیان لێکدایتەوە. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال في الآية سعيد كوري جبير تسيدله أي ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك كوات هيز لسرد نية أجر أتوات كركاتك وكسانك يخوضون في آياتنا طعنوا استهزاء دين مدكن هيز لسرد نية أجر فرمانك زيب ذكر أي إذا تجنبتهم وعرضت عنهم كاتك وفرمان خواي جورد زيب ذكر كاتك وفرمان خواي جورد زيب ذكر بويكوا تجنبتهم وعرضت عنهم دور كوتيوليان لما زكي هلستاي كوات تاواني اوان هيز لسرشاني توني او هاليك داتو تاواني خوضي اوان طعني اوان استهزاء اوان بعد كان خواي جورا كاتكاتو هلستاي متسكت بزيهش هيتي لسرتونيا وعليه فالموصول كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم التفت به تعظيما وتكريما ليردا كوات سعيد كوري جبير دلي زياتر اتكبيش تركوا لبو بيغمبر موزا صلى الله عليه وسلم ليرز دفنمي ومع الذين يتقون دفن كواته پیغمبر مقصود صلى الله عليه وسلم خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هیچ تيق لقمرائي ولا طعنه واستهزاء كسانش ببعض تأثير لويناك بلام هستاني وي لو مجلسي لبو اويك ضعفاء المسلمين اگر بيتو لقليان دابنشن اوان التأثيران لذلك هستاني تو لو اويكوا ببيرهنان وبلا ضعفاء المسلمين تاوكو اوانيش باريز راوبن هندش كجدلين لزانيان وقيل المعنى ولكن على المتقين أن يذكروهم ذكرى إذا سمعوهم يخوضون هندك لمفسر كذلك معنى كأويكاتا متقي كان بيويست لسلا أن يذكروهم ذكرى إذا سمعوهم يخوضون كاتك وبينيان كسان يخوضون في آياتنا بيويست يذكرونهم بيويست ببينيان بينو أو كاريانقو دي كان بالغاستي كفرة استهزاء طعن لديني خوا وبآتكاني خواي قورة كفرة فيستا ببيريان بينوا أو اندل السريانك وببيريان بينوا بتي بالقيام عنهم ببيريان بينو كاتكوا هل دس لو مجلسة وإظهار الكراهة لهم بشامدا أما نارازين لو قساني أنقو ديكن وموعظتهم ومجقاريان بكن كاك أو كارمكن لعلهم يتقون الخوضة لا تاوك ببتماي أو كوا أو كس مستهزئانا ببتم أو موعظيت أو موقفها بيستيت ببتماي أو كوا أوان وازبينا لو استهزاء أو لو طعن أو لو خوضيدا حياء للشرمان أو كراهة لمساءتهم يعني لبروبيان ناخوش خرافة برامبر بو كس إيمان دارانا بكري يتر احتراما لبوان باواز بينا فلا يعودون الكاتب وش وجه لك درايته كاتب ليرة دا بابلين بودو الشوي اللي يقدر يتوا هستاني كسانش متقي هستاني كسانك وهلويز بينيني كسانش متقي لو مزلسانا لبو ويكوا ضعفاء المسلمين تأثير يعني لينكا أجر ضعفاء المسلمين بس اللي قال أو كسان دابنيشن بالتأكيد شبهاتي أن تأثير يعني لذكا طالما كمتقي لقال يعني داناشن ضعفاء المسلمين ساوي يعني لذكن أوانش دانانشن تاوكوانش باريز راوبن سوكا أجر ريقا بي بدري دابنش لو مدرسان أجر تسي متقية كان كلا سروهم يان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أجر دابنيشي لقال يعني متقية كان ودا مزراو كان أجر داش منيشن كيس تأثير لبوانيا بلام لبو كسانش ضعفاء التأثير هي لو بعام نابي لقال يعني دابنيشري وتفسير دوميش واتا أو موقفة هستانيان ولكن نوان لو ما ديسوا آموش قاري كردني أو كسانك ويخوضون في آياتنا بل كده بتماي ويتقون الخوضة أو كسانك ويخوضون خوان بفارز لو خوضة بودو شوي لك درايتو سادي أرى موقف وكو هندق لزانان دفنون بو شوي كاتك وبينرا لمجلسك كفر دكره يخوضون في آياتنا كفر استهزاء أتكان خواهي قولة ببيغمبر دكره صلى الله عليه وسلم با هرشتێک لەو دینەی ئێمەدا دەکرێت کە مەجالی ئیستەهزا بە دین نییە بەڕاستی ئیستەهزا بە دین کوفرە لەوانەیە زۆرێک لە مسلمانانی بێ ئاگاش زۆر جاران وەکو نوکتە زۆر شت دەینەوە لەسەر ئیسلام نازان ئەوە کوفرە خەتەرە بەڕاستی لێ پێویستە کەسی حاڵی لە دین لەو مەجلیسانە کەسی حاڵی لە دین لەو مەجلیسانە پێویستە پێشەموشتە ئەگەر بزانی تەئسیریان دەتوانی لێ دەکا ئەسڵ وایە بە واجبی خۆی هەڵبستی و ئامۆژگاریان بکە کاکە ئەو شتەیەنگۆ دەیکەن کوفرە ئاگادار بن ئەو شتەیەنگۆ دەکەن کوفرە نەک لەگەڵیان پێ بکەنی پێکەنین لەگەڵیان و بەردەوام بوون لە مەجلیسیان
بەڕاستیەوە زۆر خەتەر وەکو ئاەتی سوورەتی ئەنیسا کە لەوانەیە ڕابردوش باسمان کرد ئینەکم ئیذەن مثلهم ئەنگۆ چی ئەوانن ئەگەر بێت و دەگەڵیان دانیشتن و بەردەوام بوون و ئینکار و ئەترازدانن کەواتە ئەسڵ وایە لەو مەجلیسانەی کەوا ئیستێزا و تەعنە لە دین دەدرێ ئەوجا لەلایەن کەسانێکی کافر و حاقید کە بە متەقەسیدی وا دەکەن یان خو لەلایەن کەسانێکی موسڵمانی جاهیل و ناحاڵی کەوا وەکو نوکتە شت لەسەر دین باز دەکەن ئەسڵ لە مووقیفی ئیمانداران چییە؟ ئەسڵ ئەوەیە کەوا نابی لەو مووقیفە بەردەوام لەو مەجلسەی بەردەوام بی اینجا ئەگەر بە مەوعیظە ئەوە زۆر باشترە مەوعیظەیان بکە هاتە کەسێک بی شتێکی پێبی لە دین شتێکی پێبی لە دین و پێیان بڵێ کاکە ئەو شتە ئەنگۆ دەکەن کوفرە و دەرچوونە لە دین بەگوێیان کرد فەبیها وەنیعم زۆر باشە بەگوێیان کرد ئەوە ئەجر و پاداشتی دەگاتێ و ئەوانیش دەگەڕێنەوە سوود لێوەرن بەڵام ئەگەر زانی ئەو کەسانە هەو نین جۆی لێ ڕاناگرن لە توانای دانی ئەتراز بگری على الأقل پێویستە مۆقفێکی عەمەلی بنوێنی بۆی کەوا هەستی لەو مەجلیسەی پیشان بدا کە ئەو ڕازی نییە بەو ئیستێزا بەو خەوضەی کە وەلایەتەکان خوای گەورە دەکرێت کەواتە بەلای کەمی پێویستە ئەوە مۆقیفی بی ئەگەر ناش وەکو باسیشمان کرد لەوانەی ڕابردوو لە ئاەتەکان سوورەتی ئەنیسائیش کە باز لەو بابەتە دەکرێت مەگەر کەسێک بە ئیستیکراف بە ئیجبارەوە لەو مەجلیسەدا بندرێ و تێدا تەعنە بەرامبەر بایەتەکانی خوای گەورە لێ بدرێ کەسێک لە دەسەڵاتی دانەبی مەجلیسیش بەجیبەلی ئەوە لەو حاڵتەی دیارە وەکو لەو حەدیثەی کەوا خوێنمان و لەوانەی ڕابردوو کەوا پێغەمبەر سەڵەڵ دەفەرمی خوای گەورە لەسەر ئومەتی منی هەڵگرتێ شتێک بە غەڵەتی بکە یان بە نیسیان یان بە ئیجبارەوە بیکە لەو حاڵتەی بە شەرتێک لە دڵەوە مطمئین بالئیمان بی هیچی لەسەر نییە والله أعلم لە دواترێ خوای گەورە دەفەرمی وذەری الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وذەری الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا کەواتە واز بینە لەو کەسانەی کەوا دینەکەیان کردیتە لعب له بەگاڵتە و بە لەهوی تێدەگەن وغەڕەتهم الحەیاة الدنیا هەڵخەڵەتاینە بە ژیانی دنیا وذەکر به بەو قورئانە مەوعیظەی کەسانێک بکە ئەن تبسەلە نەفس بما کەسەبەت بۆی کەوا بە هیلاک نەچی ئەو کەسە بەو قورئانە بەبیر بینەوە تاوەک بە هیلاک نەچی ئەو کەسە بە سەبەبی گوناهەکانی کە دەیکا لە کاتێکدا کە لە ڕۆژە قیامەت لەیسە لەها من دون الله لە غەیری ئەڵڵا کەسێک نییە ببیتە وەلی بەسەری بێخی یان ببیتە تکاکار تکای لۆ بکە وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها لو حارس لروش قيامت اگر همو دنياش اي بي كاتا في دي خوي نزاد بدا لي ور ناجيره اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا اواني كوا كساني كوا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا اوان خويان فوتان بما كسبوا بوغنا او تاوانانك كرديتيان لهم شراب من حميم خواردنەوەیەکیان دەدرێتێ لە ئاوێکی گەرم وعذاب أليم وعذابش بإيش وآزار بسبب چی بما كانوا يكفرون بسبب أو كفر كذا وذر الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام كواتا أو كساني كوا أو دينيك بيويست أوان متبعي بن دينهم طبعا أوان دينيان أو كساني كوا دينيان بقالتو بقالت جاري ورقرتيا أنا أصلا دينيان أدلو خواهي يقولون دينهم ليردا دينك دين إسلاما أوان دينيان برام أو دينا بي تكليف كراينك هلي بقرن أو دينك بي تكليف كراينك هلي بقرن أوان بلعوا بلهب بلعبوا بله وريد قرن بلعبوا بله وريد قرن حيث سخروا به واستهزأوا به كواتا قالتي بيدكن باستهزاء وتماشاي دكن تواز لو انا بينا كوا او ديني كوا تكليف كلا هلي بقرن كاو بري جديته اوان با له وهلها بلعب تماشاي دكن ديارة خوش وستان لعب عكس جديته يعني اصل انسان لدين دا جدي بي اوان بلعب تيدكن بقمي تيدكن وهروها له أويك وكسك خريجي اشتيك بي كوا استفادة زور كم بي لسر حساب اشتيك كوا استفادة قلق زور ترى كوا توكو زانا نمونيلو دينتو كسك خريجي بدس هناني فلسك بي لسر حسابي وكوا
چەندین دینار بەجی بێڵی کە چاوەڕوانی دەکا خەریکی فلسێک بی خەریکی فلسێک بی ئیتر ئەوان ئەو دینەی کە خوای گەورە بە عەزەمەتی خۆی لەسەر زمانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ڕەوانەی کردیە کە لە قورئانی پیرۆز و لە سونەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەیان کرا کە ئەو پەڕی جدیەتە ڕێی نیشاندەرە لە بۆ بەختەوەری دنیا و قیامەت ئەوان بە لەعیب و بە لەهوی تێدەگەن ئەوان بەگاڵ تەجاریان وەرگرتە هەرچی پێدە دەی چ مشکلەک نییە و پێی وایە خەریک بوون بەو دینە لەهوە خەریک بوون بەو دینە پێی وایە لەسەر ئەساسی ئەوەی کەوا خەریکی دنیاکەی نییە کە ئەو پێی وایە زۆر گرنگە پێی وایە خەریک بوون بە دین لەهوە لەبەرەوە شتێکە ئیستفادە شوای نییە مقارنەتەن بۆ دنیای کە ئەو زۆر بە گەورەی تێدەگات لێ دەفەرمێ وەغەڕەتهم الحەیات الدنیا ژیانی دنیا هەڵی خەڵەتان دینە وا تێدەگەن هەتا دەمینێن خوا پەناماندا بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئەوە تەشتی دیکەی زۆر تێدامە باسی بکەین بەڵام لەبەر تەوابوونی کە لێرە دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەت ئەوایەتە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون